Pa, brzo. Ajde, Ugljević, Ajde, dobro. prvo čestitke na pobjedi, nakon one katastrofe protiv Tenerifa, eto, konačno pobjeda u gostima i borba za prolazak dalje. Dobro što to rekao, taman katastrofa. Ali ništa, mnogo važna utakmica za nas, ne samo rezultatski, već i da se podignemo posle što bi ti rekao, katastrofe, znali smo, ja sam znao šta nas čeka ovdje i rekao sam malo igračima kakva je atmosfera igrati protiv Partizana, ali to sam tek vidio na zagrijavanju kad su oni izašli i počeli da smiju, nisam mogli vjerovati šta je to. Ali uglavnom, kao što rekao, važna pobjeda za nas, žao mi je što je Partizan izgubio i što sad ima male šanse da prođe, ali eto, to je to. Nadamo se da ćemo nastaviti sa dobrim partijama, sad imamo jednu važnu utakmicu u kući pred reprezentacijonu pauzu i to je to. Dobro ćemo doći ta pauza zbog povrede i svega. A kako za koga? Mi imamo, mi što igramo, nema pauze za nas, a ovi ostali da se oporavi. Moraš da recimo se iz Valencija, uspone, padovi i sve to. Kao i svaki tim koji ima uspona i pada, mi smo, eto, doživjeli taj pad rano, u početku sezone, jer eto, nadam se sad idemo uzlaznom putanjom i da pada više neće doći. To stvarno treniramo dobro i svaki put kad pokažemo na terenu ono što pokažemo na treningu, onda dobijemo utakmicu i dobro odigramo. Bojane, vi ste uglavnom favoriti u ovom takmičenju, igrate često i finale i osvajali ste ovo takmičenje. Da li su zbog toga pritisci veći? Pa i nisu. Imamo dosta, tako reći, iskusnih igrača koji su već su osvajali i ja sam osvojio također Eurocup i znamo kako da igramo. Nemamo pritisak, nismo baš favoriti, baš glavni, ali eto, među favoritima smo i to je to. A ciljevi u oba takmičenja? Kako? Ciljevi? U oba takmičenja. Cilj je da se plasiramo u Euroligu, sad da li će to biti kroz play-off ili da osvojimo Eurocup, šta nam Bog da. To je to, jel? Hvala.